Guverinoma ya Tanzania imaze gutangaza ko uwahoze ari perezida w'iki gihugu uherutse kwitaba Imana Dr John Pombe Magufuli azashyingurwa ku itariki 25 Werurwe 2021. Inkuru y'urupfu rwa Magufuli yamenyekanye mu ijoro ryo ku itariki 17 Werurwe 2020. Perezida Samia Suluhu icyo gihe wari ukiri vice perezida yavuze ko uyu mugabo w'imyaka 61 yazize uburwayi bw'umutima aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam. Perezida Samia Suluhu yavuze ko Magufuli witabye Imana nyuma y'igihe gito yongerewe gutorerwa kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri azashyingurwa ku ivuko rye mu gace ka Chato. Ku itariki 21 Werurwe bitegejwe ko hazaba umuhango wo gusezera kuri Magufuli kuri stade ya Uhuru. Nyuma y'ibikorwa kuwa mbere bizakomereza mu murwa mukuru Dodoma, kuwa kabiri ibikorwa byo gusezera kuri Magufuli bizakomereza mu mujyi wa Mwanza mbere yuko ajyanwa aho avuka ari naho azashyingurwa. Nyuma y'urupfu rwa Magufuli yahise rero asimburwa n'uwahoze ari vice perezida w'iki gihugu Samia Hassan Suluhu, kuri ubu wamaze no kurahizwa nka perezida w'iki gihugu. Magufuli warumaze amezi agera kuri 5 atorewe kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri, yavutse tariki 29 Ukwakira mwaka wa 1959. Manda ye ya mbere nka perezida wa gatanu wa Tanzania yitangiye ku itariki ya 5 Ugushyingo na 15. Amashuri abanza yigiye muri Chato Primary School kuva mwaka wa 1937 kugeza mwaka wa 1974. Ayisumbuye yayize mu seminari yitwa Katoke iherereye mu gace ka Birahamuro. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri Ukwa High School. Amashuri yisumbuye yarangije mwaka wa 1981. Ubundi amasomo ye ayakomereza muri kaminuza ya Dar es Salaam aho yize ibijyanye n'ubutabire, imibare ndetse n'uburezi. Yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Magufuli yamenyekanye cyane muri politiki ya Tanzania mwaka wa 1995 ubwo yatorerwaga kuba umudepite. Umwanya yavuyeho aba minisitiri wungirije w'abakozi n'umurimo kugeza mwaka wa 2000. Kuva muri 2000 kugeza 2006 yabaye minisitiri w'abakozi n'umurimo. Kuva 2006 kugera 2008 aba minisitiri w'ubutaka. 2008 kugeza 2010 yabaye minisitiri w'ubworozi n'uburobyi. Kuva 2010 kugeza 2015 yongeye kuba minisitiri w'abakozi n'umurimo. Yatorewe bwa mbere kuyobora Tanzania muri 2015 aba perezida wa gatanu w'iki gihugu ahigitse Edward Lowassa. Mu Kwakira 2020 nibwo Dr John Pombe Magufuli yongeye gutorerwa kuyobora Tanzania ku majwi 88, akaba yitabye Imana manda ye itarangiye. Akaba asimburwa na Samia Hassan Suluhu wari vice perezida we. Akaba rero biteganyijwe ko azashyingurwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe na Vice Perezida Samia Hassan Suluhu abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. Mu butumwa bugufi, Madamu Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam ajize ibibazo by'umutima. Ese Perezida John Pombe Magufuli yari muntu ki? Tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamilindi. John Pombe Magufuli yavutse ari kuwa 4 ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10 mu 1959 mu karere ka Katona mu ntara ya Mwanza ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Nuwo mu bwoko bw'Abasukuma. Ise Magufuli Marco Nyahinga na nyina Suzana Musa bari abaturage basanzwe b'abahinzi. Mu 1961 bambutse Victoria bimukira Ichato mu karere ka Biharamulo mu ntara ya Kagera bagiye gushaka imibereho myiza kurushaho. Ichato niho John Pombe Magufuli yize amashuri abanza kuva mu 1967 kugera mu 1974. Ayarangije yagiye kwiga muri seminari nto y'abagatolika ya Katoke Ibiharamulo mu 1975-76. Yarahavuye ajya kwiga mu ishuri ryisumbuye ryitwa Lake Secondary School Imwanza mu 1977-78 nk'uko tubisoma ku rubuga rwa internet rwa guverinoma ya Tanzania. Yarangirije amashuri yisumbuye Imkwawa mu ntara ya Iringa kuva mu 1979 kugera mu 1981.
aha Mkwawa niho John Pombe Magufuli yize mu ishuri nderabarezi mu 1981-82 mu ishami ry'imibare n'ubutabire shimi mu gifaransa cyangwa chemistry mu cyongereza. Mu 1982-83 yabyigishije mu ishuri ryisumbuye rya Serengema mu ntara ya Mwanza. Nyuma yaho yagiye gukora igisa n'icyo mu Rwanda bita ingando nk'uko itegeko ribiteganya mu nkambi ya Makutupora iri i Dodoma kuva mu kwezi kwa karindwi kugera mu kwa 12 mu 1983. Mu kwezi kwa mbere 1984 yagiye kurangiriza inyigisho ze mu kigo cya gisirikari cya Makuyuni mu ntara ya Arusha. Mu 1985 John Pombe Magufuli yagiye kwiga muri kaminuza y'i Dar es Salaam. Nyuma y'imyaka 3 mu 1988 yahakuye impamyabumenyi yisumbuye Bachelor of Science mu mibare n'ubutabire. Kuva mu 1989 kugira mu 1995 yakoze mu ruganda rwa koperative y'abahinzi borozi yitwa Nyanza Cooperative Union i Dar es Salaam. Muri icyo gihe kuva mu 1991 kugera mu 1994 yanigiraga impamyabumenyi yo hejuru Master's Degree muri siyansi muri gahunda ya kaminuza y'i Dar es Salaam na kaminuza ya Salford yo mu Bwongereza. Yakomereje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse ya PhD muri kaminuza y'i Dar es Salaam mu butabire kugera mu 2009. John Pombe Magufuli yinjiye mu bya politiki mu matora y'abadepite yo mu kwezi kwa 10 mu 1990. Yaratsinzwe. Yarongeye ariyamamaza mu matora yakurikiyeho mu 1995, noneho aratsinda, atsindira intebe ya Chato mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ari mu ishyaka rya CCM Chama cha Mapinduzi. Yaratararangiza manda ye ya mbere ubwo President Benjamin Mkapa yamugize minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo. Yakomeje kuba depite wa Chato, yongera no kubitorerwa mu 2000 ari nabwo yabaye minisitiri w'ibikorwa remezo. Mu 2005 nabwo yarongeye atorerwa kuba depite wa Chato. President Chakaya Kikwete yamukuye muri ministeri y'ibikorwa remezo amugira minisitiri w'ubutaka n'imiturire ubwo hari mu kwa mbere mu 2006. Kuva mu 2008 kugera mu 2010 John Pombe Magufuli yabaye minisitiri w'ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi mbere yo gusubira kuba minisitiri w'ibikorwa remezo nanone kuva mu 2010 kugera mu 2015. Mu kwezi kwa 10 2015 John Pombe Magufuli kandida wa CCM yatorewe kuba umukuru w'igihugu. Yatorewe manda ya kabiri y'imyaka 5 mu kwa 10 2020. Yitabye Imana ayimazemo iminsi 132. Nk'uko itegeko nshinga rya Tanzania ribiteganya, Vice President we umutegarugori Samia Hassan Suluhu nawe wo mu ishyaka rya CCM